uphekileko ucabangela nabeyeni awungaziko ukuthi bazokufika noma bazokufika mara bacabangela ngaphambili ukuthi ntekube nesithula sabayeni esiseleko naniceda ukudla mnte sisale dani kwahlomba ukufika umyeni dani nayazi ukuthi niyopha izinja yabokatsu nibagedzulela lapho izinto mntezile kodwa sazi uyaziphakulula mnte sihlala isikhona isithula sabeyeni and nophakulula before nophakulula uthoma ngokuphakulule umratha uyawunwatha uthi phasi uthi phala unwathe kulesi2 uthi phekwe sidexelo leso upheke ngaso athi usigubululi uphakulela kiso dani ukhona yokufaka ezithuleni ke enizenzayo phakulule esithuleni soba kusabeyini dani niphakulela ke saka baba saka ma sabentwana ini phakulela lokho kudla kumele nidle ekhaya konke niphakulela bonke ukuthi niyazi ukuthi kumele kube nezithule ezingaki dani ekhaya dani niyazi ukuthi ke lapha esidexele napha kwezinja lomratha naloya ekhenga umyeni afike niyazi ukuthi ngwezinja nabokatsu nteni baqabangele before nina nizicabangele ngoba sikwazi ukukhuluma lezo dani ke lo phasi lowa ubizwa ukuthi mamlelo uthi ukuthi lapho phakela bezimu phakela noNkulunkulu uqobo lwakhe kuthi ukuthi uphakulela umuntu ongamaziyo usuyophakulula nje phasi phara dani yopha inkukhu yopha ini ngoba nako ukuthi ke kuthi uphakulela uNkulunkulu uqobo lwakhe yabo ngathi sithi mamlelo kubizwa ukuthi mamlelo loyo ubizwa ukuthi mamlelo mratha lunegama uthi uphakela uNkulunkulu before uziphakela wena uphakela bezimu bekhenu before uziphakela wena before yokuphakela abokatsu izinja ini sewucedile ngoNkulunkulu no njenganje kuze singasabi nenhlanhla sidla zwap nesithulo sabeyeni singasaba khona lo yakubobani lokhu yabobani lokhu yabobani lapho awubine sithule esisalako sabeyeni no yabona asicabangela uNkulunkulu ukuthi udlo kusikithephi ukuthi sikhona umuntu asicabangela bezimu ukuthi bona besebadlana nicabangele nina nodwa ukuthi nidle nizokuthi ningachiya lokho kusemaplatini yenu khona nophizinja izinja mnte ziphakulelwe esidexulini before niyophakela nayo inesithula ngikhaya esiphakela esidexeleni ukuthi ukhona ukupola uthi dani lo selizolo izinja niyozipha wona umyeni nakhe ngafiki lo wagodwa usalele uthi ziyokudla nramba njalo no asasidla konke asisacabangela umyeni ongaziyo yazi abantu abakade bebalinda umyeni abangamazi ukuthi uzokufika akazi ukufika mali sithula basibeka ofika ofungubani ubuya kudanyana into yokuthoma nite yakhe nimphumratha mnte kosilo ulambile uzamtshela natawa nokho sendlule lapha bamphakele ngiyathokoza mani dani kodwa nase angakadle lithweni nyamupha mratha vele wabeyeni no-ke njenganje sithatha inhlanhla siyayilahla uNkulunkulu uyalila umnikelo ukuthi thina sithi batho sikhupha umnikelo imali obere kakhulu nguloya uthi before udla ngoba nodla ukuthi baba busisa lokhu kudla engidlako engikuphiwe nguwe egameni likaJesu Kristu ntakubusisi mara umpheni yena so uyadla mzubu uthi sasa uyadla yena umpheni upho wakhe uNkulunkulu ebona ukuthi cabanga ngoNkulunkulu cabanga bezimbekenu cabanga kuya ngawo ukuthi ukholelwa kubani ispe sokudla mnte sibe khona ngikhaya kathanyeli konke into zethu niyabona ziyabheda njenganje into zethu zikhambe zijama zichitshiriza zikhambe zijama nameliye phambili into emeli ivuleke iyajama nameli ivuleke iyajama yenziwa yini ukuthi into ezasisaraki ngendlela uNkulunkulu akathokoza indathini naphindo ukuthi umuntu umcabangele ukuthi umnikela kaJehova umnikela kaJehova
batsho mntu usesondweni ekonzweni akho ofukuphi lo muntu uzomnikela Jehova qobo wakhe ozomphindro uteshi yazini akhe ngicabangela ubani lo ngimpheluka upha uJehova qobo la kutsho njalo uJehova yabona nabezimu nabo babona ukuthi uyakhona ucabanga ngomuntu awukabakhohlwa nabo kunjalo ngokufana uyazi ukuthi nawudlako uyathoma uthi hey ya nokho khengathi uthe before uphawulula wathi no asikwenzi yabona uqiniso liyafunakala asikwenzi ngikho into zethu zichichiriza ubereke ukuthi into zakho azikhanyi ngoba laba bakuphethe awukhanyisi kibo ngoba uphethwe siphethwe nasinje asikaziphathi siphethwe yabona no kumele silungise la before noqala indlo yakwakho ukuthi idle phela into zethu yokuvaleka njengomana kunje sithokoza amazwi akho ma noSinki amazwi akho ayakha ahlaba ikomo kuhle amazwi la amazwi la kuhle into sibiza ngokuthi is a spirituality so into yabantu emele bayazi khulu into emele bayazi khulu ibalekile ukuthi inlwane nazo zibalekile akukhona usikhulumela sithi uNkulunkulu akunamuntu vele nemistake ephasini silwane sasivele ngoba uNkulunkulu usihlelele ukuthi sibe khona umuntu bekhona ngoba mhlelele ukuthi bekhona no uNkulunkulu inyoni zezulu yazi ukuthi kumele zidle ini inlwane ziyazi ukuthi zizophila njani izinja zinfuya zinlwane ezisekhaya kumele ziphile nathi abantu katsu yinja zilwane kumele ziphile nathi ekhaya ziyasigada mara sizipha ukudlosele nasidlako yabona asikufunela ukudla kwakho special ukudlosele khona amathambo la nje wabekela izinja yabona ukuthi uthi njani akukho kuphakululela lapho ucabangele ofuna uyothenga amadop mo before nzophawulula ilungisele ukuthi nazo uzilungisele ningakadli nani uthi lokhu ke ngwezinja lokhu ngwakatso kungathi nanidlako ngew umntale phezulu ngew nyadla nejujuju katsi yayibona ukuthi uthi njani ukatsi lo yazi uyakhuluma ukuthi ulambile ngizokupha manje ulindele ukusala emaplate nakumncane noma encane kanga ayakasuthi useyamfakela selento kanje sewusuthi sakho isisu yabona na uqedile ukudla okhaya yempha amathambo awunayo sithi imali ukuthenga amadobho omhlamba na unayo ukudla imali yokuthi uthengele ukatsu ukudlana kwakhe uthengele into kanje lapho nginyana unemali mara nonganamali ntela udle naye lapho udla khona katsu yinja udle nazo lapho udla khona nakho udla kwakhe kukepe first before uyokepela nina ukulungisela lapha kuphole danani yokudla lapha nazo udla kwazo ziyazi uyobeka lapha uthi sikhona ukudla azizi kazongithwenya zithinge ziyokudla lapha zinto mele sicabange lezo macani mara ngoba sephasi na ayi siyalahleka sicabangela thina kuphela uNkulunkulu simonela ngento eziningi msine various le uNkulunkulu uthula ngabo umuthulile usicalile uthi mara samkhumbulana nangafuna yena ngayijamisa tsi jami thuli duyife ufuna ukubona thina amandla ethu ukuthi sijani yabona amandla ethu sinjani siyakholwa ukuthi ukhona na siyakholwa bezimbekhethu ukuthi bakhona na siyakholwa ukuthi uthi indrezi nangafuna usijamisa ngazijamisana sikholwa kangangani ukuthi yena ukhona uyaphila siyaziphilela of sizitshela ukuthi siyaziphilela nje senzani
yabona ukuthi ke ini ungabaza kwethu ngikho ukujamisa zonke into zethu zichichirize achichirize into zethu into ithola nzima and stop ukuthi uyithole lulu ithola nzima ngoba siphile ephasini njani elisnacks and uzebi libe nje iphasi lethu loniwe ngithi and uNkulunkulu yona yonke into oyifunako uzokupha na urehe kuyo ayikho into ebhalako ukuthi angeza nginikele uthi bawa and nento ofuna uyenza ibawa ukuthi ngifuna ukwenza into entshini uzokusiza ukuthi le into ibe iphumelele ngeke yajama nobona ukuthi into leyo ungayenza into leya ngayikhona uyayisiza uyambawa ukuthi into leya ngiyabona ukuthi ngeke ngibhalele ngawe ngiyazi ukuthi angisingedwa nginawe la nawukhona wena ofukhona bezimbekethu into leya ngeke ngibhalele vele ngeke ibhala nento ebhala wena mlomo yonke into nami yenza umuntu uzijayele ukuthi vele akusilikhono lakho ngoba kufuna wena ukuthi yenzeke ni it's not obvious amakwacho it's not obvious yeah yabona ukuthi into liyenzeke ifuna ukuthi wazi ukuthi akusingilona lo okhona ukuthi akakwenza noma yena beze phasi nehlelo lakhe emela lenze akakho umuntu obeletho ngephoso nomunye unehlelo lakhe ezenalo emela zolenza ephasini kuthi angakasifezi wakhamba usuphambi kwamde kuthi uthi ikhono lakho umsusuka nalo nomntwana wakho umuntu umcale ukuthi nasafunda ukuthi unani la mntwana uzombona ngokuthi hey mina ngingititshere la hlala esikole mina ngingititshere ngiyabona ukuthi umntwana lo ufuna uba ngititshere yena khono lakhe lilapho mara